simfite uko nabivuga ngewe nari nyama umubiri wose nimumbone mpagaze uko ababizi barabizi navuye ngandi umuntu akomeye atani inkovu ni yimwe mfise ariko ubu sinzi uko nabivuga sinavuga ndamugezeho nokorora kose n'umupapa yambaye hafi yambereye papa ambera umubyeyi ndetse n'umutambukanyi wiwe bambaye hafi mu buryo bwo kumumuriza ibibazo nahuye navyo nge nari kuza ndikiziga ariko ndashima Imana yo yanzanye amahoro bamwe baje ari ibiziga undi abandi tuzana nari ibimuga nukuri abantu muri ngaha nimukihute musaba abantu amahera bari hariya mujye mubasengera gose Yesu nashimwe cyane ku Bayisilamu salamu alaykum mumbabarire sinzi kubivuga kandi nayo bayimigiye kinini nukuri numva njyohewe cyane kwamagaza hanga nashima Imana yonyene yabikoze nk'abandi ngaha mbanje guha icubahiro Imana nihabwe icubahiro cyane nk'abandi ngaha ndashimira umuntu wese ari ngaha yabonye arati vyiwe ndasiko mufite byinshi mukora ariko mwataye umwanya wanyu sivuga ngo mwahebye ivyanyu muraza kubwiwanje ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima mwihamashi cyane nukuri kugira abantu ni by'agaciro kugira inshuti zimba hafi ni by'agaciro cyane si bya bose nubwo harimo benshi batabonetse ariko mwebwe mwabonetse nukuri Imana ibahezagire cyane bose bivuye ku mutima hama nkabandi nganshima Imana nyene ndashimira umutware wanje cyane mbanje kumushimira gose ni intwari ni umugabo akiri muto yashoboye kwihangana imyaka 4 yose ariko akandindira bishobora bake cyane bake cyane nukuri ndamushimira gose bivuye ku mutima yambereye umuntu mwiza cyane n'umuntu akunda umwana we gose turi hari atwarabona bundi bwana bo bucafuye batari kumwe n'abavyeyi babo ariko bari kumwe n'abase babo ariko yaritaye ku mwana wanje nukuri amurera neza amuhindera ikwiye aho ntari yarahambereye yabaye papa yongira aba mama nukuri Imana imumpezagirire sinoronka ico nomuha nukuri si vya bose pe si vya bose ibyo mvuga ndazi aba mama aba papa bafise abantu 8 akemera gatuma umugore wiwe akamuta kandi umugore amurungikira amahera nkenswe rero ntana murungikira amahera ariko yaremeye ahagarara kwibanga aravuga ati jewe uko biri kose umugore wanje nzomurindira nukuri kwihangana kwa bapapa kuri kure gose ariko Imana yaramurinzira muzigama anderera umwana wanje neza namwe muramubona umwana wanje aratagase kabisa Imana niyo nkuru bari habwe ishubahiro nongera ngashimira amabukwe wanje nawe n'umuntu amba hafi gose n'umuntu adakunda yuko umwuzukuri we yokorora amosozi muba hafi ewana una ushaka ko asha muvugana nabi uyu mwana umukozeho ewana nikindi kintu abantu benshi barabizi ndamushimira gose kandi yareze neza cyane Imana imumera umugisha nawe ngira ngashimira n'umuvyeyi wanje databukwe nawe akunda kunsengera cyane Imana imumezagirire kandi arampanura gose ndamushimira cyane ayijya muhamagara mama
nuko Imana imumpezagirire kandi ni benshi bareze umwana wanje Imana ibahe umugisha hari n'abandi bantu nshaka gushimira ntabwo bari ngaha ariko hari umuntu yabaserukiye n'uyu mudada ari ngaha musaza we yambaye hafi cyane mu cyo gihugu cya Saudia no mu gutaha n'ukuri yamfashije byinshi novuga ariko ifoto yiwe nayishize ngaha umwanya watubanye muto cyane wo kuyikoresha neza ariko uyu muntu n'ukuri ni intwari ndamugezeho sinavuga ndamugezeho nokorora kose n'umupapa yambaye hafi yambereye papa ambera umubyeyi ndetse n'umutambukanyi wiwe bambaye hafi mu buryo bwo kumumuriza ibibazo nahuye navyo nge nari kuza ndikiziga n'ifoto sinayishize ngaha ivyambayeho nukuri ko bandi ngaha n'uburu bw'Imana simfite uko nabivuga ngewe nari nyama umubiri wose nimumbone mpagaze uko ababizi barabizi navuye ngandi umuntu akomeye atani inkovu ni yimwe mfise ariko ubu sinzi uko nabivuga ndishimye gose cyane nta nundi mugabo yari kunyakira ataruyu ukuntu naje meze sinzi uko nabisigura ariko ndashima Imana yo yanzanya amahoro bamwe baje ari ibiziga undi abandi tuzana nari ibimuga nukuri abantu muri ngaha nimukihute musaba abantu amahera bari hariya mujye mubasengera gose kuko hari umara n'imyaka 3 hariya atari karakora ku mafaranga atari karakora no ku kingorongoro ukumva umuntu ari karamutera stress ngo we ntusayidiya we ntacyo umfasha oya mujye mubasengera kuko bahura n'amatesa akomeye cyane nge naramaze imyaka 2 ntazi ifaranga 100 ry'amareyari ariko mura n'amateso menshi ariko Imana yarandinze iranzigama nukuri ndashima Imana gose na majambo mfite no vuga ntanguye kurira ndabura ibyo mvuga ndarengerwa gose gusa Imana ibamezagirire abantu bose bagize icyo bakora kuri runo rubanza nukuri aho mwakuye Imana ibongereze mwakoze igikorwa gikomeye cyane nukuri Imana ibahezagire gose sinzi ko nabivuga amagamba mbanye make ariko nuzi ibyishimo nuzi umutima wo gushima Imana nukuri muhezagirwe nukuri no yandabiyibutsa musengera abantu bari hariya niborohewe namwe ufise dada wawe canke nde musengere ntumusaba amahera musengere aronsa azaguha hari igihe atahagaragara mu myaka 2 yose nimushobora kubimenya ariko abahonyoyeyo barabizi nukuri nta kindi novuga kandi nimwumva ariko ararira hariya umuryango muzakuranya amahera kugira ngo murabe ko yohava nukuri birakaze ariko ndashima Imana nkashimira na musaza w'uyu mudada nukuri yambaye hafi yatabuyu musaza w'uyu nari kuba ndikiziga nari kuba natashe ndikiziga ariko bambaye hafi mu buryo bw'umubiri mu buryo buri kintu cyose nubu naho ndi ngaha mvuze ati papa bimeze uku nukuri ko Imana ntayigera anyihakana n'umuntu yamaze kuba umuvyeyi wanje ndamwidagaduraho uko nshase ndamukunda cyane we n'umutambukanyi wiwe bamba hafi mu buryo bwose sinorira cyangwa ngiriki cyangwa ngirico nkena cyangwa ndari nzara nikibaho bamba hafi impande zose bangirira impuhwe nukuri ndabashimira umuntu si tonto wawe siki ariko akagukunda urukundo nk'ubwo ndamushimira gose Imana imuhezagire amagambo yanjye nayo mfite byinshi byo kuvuga ni bwaki